SOS kanal. 20 godina u vašim domovima. Hiljade gostiju. Stotine hiljada vesti. Milioni gledalaca. SOS kanal, najbolji uvek na pravom mestu. Mislim da je SOS kanal postao zaista velika institucija u sportskim medijima u Srbiji i u sportu uopšte u Srbiji. Zaista dugujemo veliki zahvalnost u ovom sportskom smislu SOS kanalu na objektivnosti, korektnosti, praćenju i fudbala i ostalih sportova. Kao i vi, ja volim i gledam SOS kanal. SOS, kanal SOS, SOS, kanal SOS. SOS kanal, 20 godina, vi uz mene, ja uz vas. SOS kanal, javni servis srpskog sporta.